लखीपुर ऑनलाइन पुथोक्सबा मे की तांग तरा तरे निंगथौ काबा नुमित की खोमजिनबा पाव ताबिरसी अहनबदा मरुइबा पाव सकनाइरबा अइबा प्रोफेसर जोधा चंद्र सनसमना लैकिदबदा अवाबा फोंदोंनरक्ली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मकोक थोंबा सिंगी थबक होंदोक होंजिन की पाव लाक्ली जस्टिस डिमांड कमिटी फॉर मधुतिला रेप विक्टिम हाइना मिंगथोनबा डिमांड कमिटी अमा सेमख्रे जिरीबाम बीजेपी मंडल लोइसंगदा मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट प्रोफेसर टिकेना लैकिदबगी अवाबा फोंदोक्रे अमसुंग आसाम दंगरांग नौना मियोय लिसिंग होमगा चट्रुक यांखै कोविड पॉजिटिव ओइबा थेंगनरे लाइचेट असिना ngarang मियोय यांखै तरुक सिकिबगा लोइनना सिकिबगी अपुनबा मसिंग लिसिंग अनिगा चामगा हुमुद्रा मापन सुख्रे हौजिक मपुंग ओइबा पाव ताबिरसे एसपी की थाकता फम होंदोक होंजिन की मतुंगदा हौजिक अमुक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मकोक थोंबसिंग होंदोक होंजिन की पाव लाक्ली करीमगंज की डीसी अनबामुथन एमपी धुबरी जिला की डीसी की फम पूरगनी लखीमपुर की डीसी खरगेश्वर पेगु एसीएस ना करीमगंज की डीसी ओरगनी रोहन कुमार झा आईएएस ना हैलाकांदी की डीसी ओइना फम पूरगनी हैलाकांदी की डीसी ओरंबा मेघानिधि दहाल ना कोकराझार दा ट्रांसफर ओइख्रे असोमदा कसार की एडीसी सुमित सतवन लखीमपुर की डीसी ओइना फम पुरगनी अदुगा करीमगंज की एडीसी एच निसर्ग गौतम ना साउथ सालमरा की डीसी ओइना फम पुरगनी मणिपुर की सकनाइरबा डॉक्टर अमसुंग साहित्य अकादमी मना फंखरबा अइबा प्रोफेसर जोधा चंद्र सनसम ngarang मे की तांग तरा तरुक नोंमाइजिंग निमित्ता इम्फाल की रिम्स लायंग संग लैकिद्रे लैकिदबा मतमदा मसागी चही 63 रोम सुख्रे साहित्य अकादमी न्यू दिल्ली ना महाके उपन्यास मथौ कनबा डीएनए हाइबा लाइरिकता साहित्य अकादमी लिसिंग अनिगा 12 की मना पीदुने कायकुमनखी डॉक्टर जोधा चंद्र सनसम ख्रिस्त कुंजा लिसिंग अमगा चमापन निफु मंगा की नवंबर की तांग कुंदा मणिपुर की सिंगजमई ओक्रम लैकाइदा पोखी ख्रिस्त कुंजा लिसिंग अमगा चमापन हुंबुतरेता आसाम मेडिकल कॉलेज डिब्रुगढ़ MBBS पास तौखी सिलोंग लिंगोल डॉक्टर बियोना खारुबोनगा युम्बाल पुंसीदा खोंदामिनखी मचानुपी अहुम मचानुपा अमा यावना मसु सिंग लैहोरी सकनाइरबा अइबा प्रोफेसर जोधा चंद्र सनसमना लैकिदबदा मणिपुरी साहित्य परिषद मेघालयना थमोय सोकना अवाबा फोंदोरखरे ngarang मेगी तांग तरा तरुक नुंगथिल की पुंग मरी ताबदा परिषद की प्रेसिडेंट श्री मुनिस निंगथौजम नमयाय तांबल लौदुना ऑनलाइन की खुथांग पांथोखिबा अवाबा फोंदोकपगी मिफमदा लैखिद्रबगी थवाई मिरेलना ताइबंग मपुगी नाकता इंगना चिकना लैरुनबा थौनिजकी साहित्य अकादमी मना फंगलबा अइबासिना मणिपुरी साहित्य द पीबा महाकी खुदोल सिंगु सिंथारदुना मणिपुरी साहित्य परिषद मेघालयना काइबा भूषण पीदुना इकाई खुमना उठखी अइबासी परिषद असिगी फाउंडर ओइबता नतना एडवाइजर अमसुंग पेट्रोन मेंबर्स ओइबिखी मणिपुरी साहित्य की अरंग मथान मिचाक अमा ओइना ngalamba प्रोफेसर जोधा चंद्र सनसमना लैकिदबदा नहारोल साहित्य प्रेमी समिति इम्फालना अथुबा मिफम अमा ऑनलाइन की खुथांग फमदुना लैकिद्रबगी थवाइना ईश्वर की नाकता इंगना चिकना लैरुनबा मिनिट अनि तुमिना लेपतना अवाबा फोंदोक्रे समिति की प्रेसिडेंट एल उपेंद्र शर्मा मयाई तांबल लौदुना फमखिबा मिफम अदुदा महागना मणिपुरी साहित्य द तौरंबा खुदोल सिंगु सिंथाकी अइबासिना समिति असिदा महाकी अपोकपिगी मिंगदा सनसम ओंगबी मोइरांग थेम माइपाकपी साहित्य मना पीननबा लुपा लाख अमा मखाई खटपिरमदुना ख्रिस्त कुंजा लिसिंग अनिगा कुंदगी हौदुना मना असि पीबा हौरे हाइना समिति की जनरल सेक्रेटरी AC नेत्रजितना फोंदोरगली मणिपुर की सकनाइरबा अइबा नोवेलिस्ट अकादमी अवार्डी डॉक्टर जोधा चंद्र सनसमना लैकिदबदा त्रिपुरादगी तोंगान तोंगानबा लुप कया अमदि मरुप पाउचे की माइगैदगी एडिटर RK कल्याणजितना थमोइसोंगना अवाबा फोंदोरक्ली मणिपुरी साहित्य परिषद त्रिपुरा की प्रेसिडेंट RK जितेंद्रजित अगरतला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की अहानबा मेयर डॉक्टर RK प्रफुल्लजित सिन्हा डॉक्टर भूपेंद्र देव वर्मा लमयानबा संस्था की चीफ एडवाइजर वांगखेम बिरमंगोल सेक्रेटरी खेत्रीमयुम माधवी पेट्रियोटिक राइटर्स फोरम त्रिपुरा की प्रेसिडेंट जी बिप्लब शर्मा चिंबा मियोय सिंगना डॉक्टर जोधा चंद्र सनसमना लैखिदबदा अवाबा फोंदोरक्ली ख्रिस्त कुंजा लिसिंग अनिगा 13 अहानबा ओइना त्रिपुरादा खोंदा बिरंबा अदुगा ख्रिस्त कुंजा लिसिंग अनिगा 19 अगरतला राधानगरदा लमयानबा अमसुंग मरुप पाउचे अनिना सिल्लगा वन महोत्सव का मरी लेना पांथोकिबा
उ चरा पामी थाबगी थोरमदा यावबिखिबा अदुना महाकी अरोइबा अगरतला की खोंगचत ओइखि त्रिपुरा की मैतैना अहानबा तारंबा मफम मेखली पारादा खुबम अमा लेहनबगी अपामा महाकना फोंदोकपिरंबा लैखि सिलचर NIT मनाक्ता ngarang मेगी तांग 13 अयुकी पुंग मापनदा वर्ल्ड मैतै कन्वेंशन न सिलांगदुना Barak Tampak की तोंगान-तोंगानबा CSO सिंगना सरुक यारदुना पांगथोकिबा मिफम अमदा अमत्त ओइना यानबा पुरक्तुना Justice Demand Committee for Madhutila Rape Victim haina mingthonba Demand Committee ama semkhre All Manipuri Muslim Maira Paibi All Assam Manipuri Women Maira Paibi Coordination Committee Assam Manipuri Maira Paibi Apunbalup Ampal Nongin NGO Women Action Committee for Village Protection amasung World Meitei Convention dagi Representative amamam hairiba Demand Committee asida yawba haina yanaki CH Nabakumar Singha amasung Thaudam Nilachandra Singha bu mathang sidna Chairman amasung Convener oinap khanki GD News Network JNN gi anchor oiribi Yumkhaibam Surmila Devina Imphal gi RIMS ki cancer ward ta layengduna leiriba sida Helping Hands for People Manipur na blood donation torakhiba amadi amuko gi Vice President Oja Gandhi na mateng pangbirakiba sida thagatpa phongdorakli amasung naharol gi thaudang gi Oja Loyana mateng pangbirakiba bu GD News Network Committee ki General Secretary amasung JNN gi Editor Khetriming Prem Kumar na JNN gi maikei tegi harawa phongdorakli Hojik Corona second wave ki yam luraba tanfam asida Jiribam News Network ki news anchor wariba Pao Pabiribi Madam Yumkhaibam Surmilana RIMS ki cancer ward like another lariba sida helping help Manipur people's Manipur gi thomisingna aikogi blood donation tobirakpa amadi layeng pathap chathaba asida mateng kya pangbiba amasung akoigi mani akoigi naron thaudang gi editor wariba akoigi Oja Loyalakpa amasung amuko gi Vice President Oja Gandhi na layeng pathaba sida sauraba mateng kya pangbiba chenthok chensing tawbiba sigidamakta GD News Network ki maikai digi ikai khumnaba utsari amasung tawbimal khangba utsari loina na media gi sinausing amadi front end organization singna aikoigi hojik layeng chathariba Madam Surmila gi mateng tawbirakani haiba akoi thajaba thamjai amasung mateng tawbiu haiba GD News Network ki maikai degi appeal thamjari Hiramasigi matangda Surmila gi mapuroiba Manigopal nasu thagatpa phongdorakli Asuk luraba matam asida GD News Network ki matengna Helping Hands for People Manipur gi member sing blood donate tawirakpa amasung amuko gi Vice President na masagi achinba kaya kaithokpiduna mateng pangbirakpa bu kawba ngamlaroidaba laman tonsinjare haina phongdorakli GD News Network ki akogi Oja Romeo na sinbirakuna Manipur da leiba akogi Helping Hands for People's Manipur haiba sangsana sinda honabiduna chenbiduna blood unit asi akoida dan tawbirami asigidamakta aihakna thaga changjauna nuaijaba phongdokjari loinana chauraba thabak amasu mateng pangbirami babina dagi aikoigi report mayam lokthokpa ngamdaduna leiba haidi covid ki kenosina hospital gi area dagi thokpa jadabudagi hairiba che chang asisu hairiba inawani asina ai khutta sinabirami asigidamakta su sangsthana sibu tungkoina miyam gi seba taunabagi tamakta aigi maiki tagi ishori mfamda thauni jari tungkoibu oisanoina loina na aikoina Imphal da RIMS hospital asida Surmila bulayang bagi purakpa asida khudong thiba kaya nang khiba kaithel man bi jorokpada changba jararoi haiduna akoibu gari dagi kumthan gi adubu pochi che bek nu mayam duga loina na akoina gari toksi ke aina Surmila ga iga dum khanaba matamda mangna hairaki akoigi Oja Gandhi da phone taw amuko gi Vice President oibiriba akoigi Oja Gandhi na gari pubirakuna kaithel man bi dagi akoibu RIMS hospital ta na pubirakhi hospital da Oja sina kanna hona biduna akoi admit tawnabagi honaki adu numit nini admit tawba phangkhite humni chanba numita Oja sina
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯔꯤ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣꯊꯦꯔꯥꯄꯤ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯑꯦꯗꯃꯤꯠ ꯇꯧꯕꯤꯗꯨꯅ ꯂꯥꯌꯦꯡꯖꯕ ꯍꯧꯔꯛꯆꯈꯤ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯗꯤꯕꯣꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯃꯣꯟꯗꯜ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ BJP Manipur Pradesh ki President Professor S. Tikendra Singh na manung matam chadana laikidabada Jiribam BJP Mandal na awaba phongdorakli Jiribam BJP Mandal na awaba phongdokpagi thorom ngarang pangthokre thorom asida Jiribam da leiriba BJP ki thomi Singh na saruk yaduna laikidrabagi saktamda hei lei katpaga loinana minute ani tuminna leiduna awaba phongdokhi thorom asiga mari leinana BJP Jiribam Mandal ki President O Brajamani Singh na asumna phongdokhi सिजरबा अखोगी इरक्तगी अमुक हन हलोगदे मफम चतखरबा अखोगी नुक सिजरबा सर एस तिकेंद्रगी अवाब फोंदोपा मागी मफमदा श्रद्धांजलि कचबा अदुगी दबता ngase अखोई बीजेपी जिराम मदल सिजबनी मागसी माग लेखिदबसी अखोगी प्रजा संघी तनतना अखोगी बीजेपी Manipuri goiba koi party go bajam sathi na mangjabani maha laikhida basigi ahang base kana go mamatana men samrang ngamune ba thazade aduna maha ki thawaina yam ingna othar nabaki damakta yangna ishwari mafam da yangna parthana tawjari ishwar mafam da khurumjari loinana magi wajawraba imung manuge awabadasu saruk jajari om shanti awaba phongdokpagi thoramda saruk yakiba Jiribam BJP Mandal gi General Secretary CH Sunamani Singh na sumna hai hariba aikoina ojana tawbiramba saknairaba thabak thorong kudima aikoina hai lei khara katpasita natana mana ngamjaba tawbiramba mangjaramba kudimak singdo magi khanjaramba philosophy singdo aikoina angamba khara khara tan tawrabadi mayam purumak chu soidrama ki magi seba tawjare amasung mangonda lei katpadi hena maman yam laba thabak tawram sing tawre wa phalam se maji khanjaraga akoi khudimak na ngasi si amu akoi afaba BJP ma oina bhana bada Jiribam BJP mandal su afaba karmi sing na akoi khudim na punjal laga afaba mapangan kan ba aduguma party ma sengwar sakat pada amaga mateng pangna duna punung changna afaba BJP ma sengwai ni si haga wa phalam si su punda khudimak ta thamnaraga Assam dangarang COVID laicada sina laikan naduna lairamba miyoi lising mariga chaniga kunmanga phaduna hospital thadokre pharakpagi chang chada marfu manga dasamik taret ahum oiri Assam dangarang nauna miyoi lising ahum ga chatruka yangkai gi masada COVID positive oiba thengnaki wafam asi haksel loisangi ngarang numidang athengmada thokiba COVID-19 media bulletin da phongdoraki Positive oikibasing adugi manungda Kamrup Metro dagi miyoi lising amaga chamag marfutara taret Karimganj jila dagi humputara Hailakandi jila dagi humputara manga aduga Kasar jila dagi miyoi chaniga humpunitho yauri Rajya sida laichada sina positive oibagi apunma masingna lakh ahumga lising kunipan chatruka kunmapan sukre Layeng chathaduna lairiba active case ke masingna lising nipu humdoi chahumgo mutara taret oiri Assam dangarang nauna miyoi yangkai taruk sikibaga loinana sikibagi apunma masing lising aniga chamaga humbutrama pan sukre Manipur da haukiba pung kunmari da nauna miyoi chatruka humbutra taret ki masada COVID-19 positive oiba thangnakre apunma positive oibagi masingna lising kuntrama pan chatrika kunmapan oiri miyoi chahumga marfutrama pan phaduna yumdahan kibaga loinana pharakpagi chang sada marfuni thoi dasamik ani mari oiri Layeng chathaduna lairiba active case ki masingna lising taruk chambriga humputara tretni Manipur dangarang laichada sina miyoi taratruk sikibaga loinana sikibagi apunma masing chamgaga humputara nipan sukre Bharat ki haksel amasung yaipa yumbal loisangi ngarang thokiba paugi matungina haukiba pungkun marida laibaka sida laichada sina sikiba migi apunma masing lising mariga subna humputara tret oiki Aroibada maroiba pau amukhanna saknairaba aiba Professor Jodha Chandra Sanasomna laikidabada awaba phongdoknarakli District Administration ki makok thongba singi thabak hongdok hongjin ki paulakli Justice Demand Committee for Madhutila Rape Victim haina mingthonba Demand Committee ama semkhre
जिरीबाम बीजेपी मंडल लोइसंगदा मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट प्रोफेसर टिकेना लेकिदबगी अवाबा फोंदोक्रे अमसुंग आसाम दंगरांग नौना मियोय लिसिंग होमगा चट्रुक यांखै कोविड पॉजिटिव ओइबा थेंगनरे लाइचेट असिना ngarang मियोय यांखै तरुक सिखिबगा लोइनना सिखिबगी अपुनबा मसिंग लिसिंग अनिगा चामगा होमगुत्रा मापन सुख्रे लखीपुर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल की खोमजिनबा पाव संदोकजबा ngasi gi oinadi matang asida loijare।